a sa garbosa direttora del Museo Archeologico in Casteddu. Sa nostra rettora, deo, so unu dei medas brunzitos de questo museo storico che vostè condivizzata. Don unu inter nos battit medal fatos antigos de contare, cum prenesa de allegasa, amentendesi a sal temporal galanas de sol nuraghesos. Adgiumai nemo giughe tanto amantioso che mene, nemo ha remunidu in conca, tottu sol conto scappo remunidu deo. Deo so unu sonadore della unedas, i sono de Ganna. Saina chi me in Sardegna non ha cansato mai de drinnire. Oie e bia, bisù medal dischentes de solchi deo matessi, appo ammastriao a sonare. E como issos lassum battinde in eredade a solpizzinnos. Gai matessi ha fatto su maestru meu con megu, ed eo con sol seguidores mios, semper chi more e fide. Nara sudicciu e puris gazetteris, chi deo soi stato agattau me sos saltos interittiri e uri. Cudalbiddas galu con tierra po' si scoperta, eppuru con tierra po' poderare a sa padronia de sabbadia de Pauli. Sa terra è furriata a sos itiresos, sa gresia a sos uresos. Una badia sempre in coro de so buscadores de ciddados e de pantasimas. Dai sol muros arruinados, besin sol tunchios de subara biancu, s'archeologu remitanu occhidu e intoladu in subuttu, a como sun chimbantannos. A s'arbeschida de Noigentu, mana agattau e mi creiana un uburtu piticcu de santu. S'incapa proite cussa fi terra de Gresia. Gai ai accretidus a femina che mi remuniata, però eissa, pura malagana, mi ghirriaiat attesu dai zateros santos, desateras madonnas, mazines, bonanimas e paramentos chi giughia meso cantaranu può arresare. E maia puru guguddadu cun un mon caloreddu chi forsi incarenia su bumbuglioni calanzinu chissà che riacquare. E muttende a subreideru linaraiat, de gustu santuzzu malavaddau. Imbezzes, mi, chi subreideru ad attibidus a valta, e incontinente ammonesta Tataramelli su sovrintendenti, e custumada attinau che l'adina faina nuraghesa. E incontinente m'ada carrado a Museu de Casteddu in ue finza oe so a barrende frimmu dai su 1907. E mo chi forsi s'azzurumba mea gai macca ma innocente e chena unzadura ma bardiau d'essere arrombato in uno stugio de domanzena m'ed atteso da esa terra mia
Però medas bortas custa zurumba ha insullau puru barrancu e pelea. A gaechi mana puru smincau. A Castiai in su diorama della musica in Sardegna del 1937. E mana finza imbottausa natura, commente han fatto a Solburtos Capitalinos in su 2010, posa visita de uno iraniano de importu. Non apo a fentomare a sociaramedos maccos che allegant de sa longaria de sa canna de battoro. E clompet alla bidere che sa podera canna amparata posa launeddas de cabras. Oppuru meda colonadore s'appattana sa de battoro pare che sul bacculu de Santu Marcu. Ateros momentos giogulanos distuppana cando sa gente a carat due statuettas moderna pare a sa mia, ponzendelas a sube e pare cumente sosi strumpadores de utta. E gai fagente unu curzu metraggiu duragi cu a lughes arrubias. Su sonu dessa launeddas tragat una longa et imboligata relata inter maistu et imparaderi. E pogussu colate barica sol 1000 annos che na mai mudare. Este un sono antigu che sa luna frimmu da esimpudile su mundu e all'iscurtare semus alluppados e ficchidos in unu sintidu isfinidore. Custa ina ada un'estetica arta e bedda chi nos battit sa prusmanna coscienza de populu. A giomai e pogussu chi galincunu bessit e s'abbetiat a narre chi a sonare non funti launeddas, ma roba de angelos. Nosu amus a tuccare de meda tesu in su bugiu de 1000 annos, semper però e con astrore de scienzia, cun didu de duda. E ne uno no furat saprettu de proporre rafficcu e craresa in chirca de veridade. Unos cantos de luminares sunt cumbissos e cheren conchizzare a su mundu ca su chi deo sossulende in bucca non funti launeddas, ma ateras cosa proite isancias non funti accraradas. Balla, eite diavolo, in dulu bronzittu ba falta d'oru e di bulinu o nono. In noghe ana fainadu sceti forros a lutto spostidiare lionzos madaglios. In Sardegna non baia bisonzu de benenni d'uccellini e nemmancu un attac dona tagiudu po castiai isanciasa. Deo queria convidare a custos mastros a buffare a 3 ancias in duna appare e puro a 3 friscalitos. Gaia tibint a meledare chi nemo podes castiare a sas ancias dei launeddas, posa minudesa il soro e po messera intro in bucca mentras m'afficco alla sonare. Don Zisardu giughe su zeniu de comprendere. Chi unudraste sonat semper cun sa matessi poesia, che retannarre ca es med antigu, e no pedit nem paliat a lumudare.
Taramelli, capazzu a separare Sant'Igoriu dai Suludu, giughiat bonannottu e medas atteros studiosu li sun parese. Su de unu postscriptum. Sa ciciedda a conchedda de lande chi ciutto in cuccuru este unu guguddu pare a su conchile de sos berberos. Bezzumeda. Esti pan mediterraneu, vitanu a sos detando ai sardanas e pustis a sos punicos. Ma custa fittiana cuntierra a suba sos primus, a su de unu, a nanchi colat semper dai terra istranza, ma cansadu meda. In custas mentras, in meda stretos de seculos, ateros puru han aleado a prou islauneddas, sa tres cannas, como e gente de tempu medatesu, cantigas in Hispania, Iona in Scozia e ateros. Gai han fatto puru is amigos mio in Tunisia, in Libano, in Egittu, chi però sun istados azzuzzoriados sempre a is duas cannas. In si steppa manna mesu mediterraneu, a donzunu e tuccadu su bisusou, e is launeddas funti abarradas solas a giuger sempre tre cannas. Esti unu unicum, s'azzuda fieresa de sa terra nostra, sa rettora mia. A sa fieresa bona bisogna alabardiare, alli studiare, alla tentare. Forsi sa chi o e azis a sonare funti salmatesi launeddas che mene, a giummai salmias funti agiaias de salbostras. Però su mattesi San Benalzo. S'arretora. All'accabare sia custa cuntierra macca. Nosu semus pregiados e tanto banda bene gai. Su de dui postscriptum. O s'arretora. Ma cansia pomore una giama codiana a su vedamigu ficchidu chimmegu me in bidrina. Bosonande de su sonadore de corru benidu da genone. Issu ma sighidu puru in s'ultima mustra de su Mediterraneo. A dolumannu, 60 annos a oe, calincunu l'ha segadu s'istrumentu e como, mischinu, abarrat che cosa calapaga. Poi non podera ta indittare tottus a scienzia chi giughiat in conca. E mo chi abbasta ta le iscriere accanta una didascalia bona all'aggiudare e abbattire l'isa dignazione a sagale isse e punnende. Pomenzunarre, a bisumeu be bisonzu de ammaniare una Wunderkammer, ad accorrare in issa totus solmeda sonadores de su museu e gai fattende a ispantare domnia cristiano chi chergia t'accudire a museu.
Buona ora a Bostesa Rettora e buona musica.